Asavea kum khatlet sariat ne fa param rot ki mahian rot ki ma bal te hian a u te boxing ka khel pui thin ti sia ti ve no practice ve ni khaya nam khu ta mi me boxing khela chawle to ni a chol hadam lok ani nekle done oh rak pat ni bot ta ni ya ole come on tung le rau le ama tung ro le nam thu su pot me acha hi rangani ya sport turani sportman turani le ike che kha dik lo ki ma ike che da kha le shu wati ve ni kha ne ro le kum khat le thariat thil tia chenin asam de lo mo ki ma sport lam hian tu pot mai sela an mani nan du than na an than thiam ma hianin an fa te ti hian an tu na tu ra kan du a hian irila acha u practice lai muthina ti vena sa thei tu to ro se kima a chau to ni kha di to ro le I chamta chau to mi mo chau to mo hena u hian ala zir ti to na nam ki tro Brandon ina hi boxing zir ti to na ma kina mo ka pe lawa nang ma chu zir to tina mi ka zir ti to na ti a mulai khanin I thil ve kha khoi su a kot dar ka la hena u duati lian kan ni po hi coba dah post deh dulu tak ke remote deh dah mini ada itu betul grup ada turun ni sini lah pokok tak tahu hela hi noob service ko ho sia yang horor inte boxing lau tile boxing tile to don mi boxing khel to don mi du tok to mo tia I hadam to mi ya hek ro le wah top thei lo be bo bete le kiwin champion ma to